Prema pravilniku koji danas donosimo, ukupna cena postupka legalizacije će biti umanjena za 60% od redovne cene koja danas postoji što se tiče plaćanja svih naknada. Dakle, ukoliko je cena bila negde 100%, a ja sam izvadio danas za vas cene koje važe u ovom trenutku u Beogradu, u zoni 4 na obodima Beograda, to su naselja gde je najveći stepen izgrađenosti nelegalnih objekata, to su Altina, Kamendin, Plavi Horizonti, Padina ili Mirijevo. Redovna cena je 6.166 dinara i 45 para po metru kvadratnom. Prema ovome pravilniku cena legalizacije će biti 2.466 dinara po metru kvadratnom. To znači da će objekat od nekih 60-70 kvadrata moći da se legalizuje za negde između, ne znam, 150 i 200 hiljada dinara, što je po nama jedna veoma pristojna cena za jedan ovako važan čin koji će sigurno rešiti ogromne probleme ljudima koji su do sada imali nelegalne objekte i nisu mogli da steknu sva ona prava koja mogu da steknu nakon što te objekte legalizuju. Takođe, prema ovom pravilniku, svi objekti koji su nelegalni moći će da podnesu zahtev za priključenje na infrastrukturu i da najzad legalizuju svoju priključke na infrastrukturu i da